Sa nofs is-seklu 17 l-abbuż sesswali f'Malta kien pjaga soċjali. Il-maġġoranza tal-vittmi kienu bniet u subien ta' aktar minn 6 snin. Ma' TVM News, ir-riċerkatur Evelyn Pulicino spjegat li f'dawk iż-żminijiet il-vittmi tal-abbuż sesswali kienu jsibuha diffiċli ħafna biex jiftħu qalbhom. F'Malta fejn is-soċjetà kienet forsi daqsxejn magħluqa, isek tieħu qata meta tara n-numru ta' tfal abbużati f'dak il-perjodu. Ħanajda mill-ewwel ma kienx hemm assisin imdaħlin, ħafna drabi kienu jkunu dawk li kienu jiġu akkużati huma irġiel, xi mara waħda ġiet akkużata li abbużat tifel. Id-dokumenti storiċi juru li f'dawk iż-żminijiet l-abbuż sesswali kien jiġi skopert meta l-vittmi jkollhom is-sintomi tal-marda tas-sifilis, l-infezzjoni trasmessa sesswalment. Ħafna drabi meta l-ommijiet kienu jkunu qed jaħslu lil uliedhom, kienu jsibulhom anka xi infezzjonijiet fil-partijiet tagħhom. Is-sifilis kienet iktar komuni milli naħsbu, fil-fatt fl-Isptar Ġenerali tal-Furjana kien hemm is-sifilikomju, jiġifieri ward li jieħdu ħsieb biss dawk il-każijiet ta' sifilis. Però dawn it-tfal allura mbagħad kienu mġela jitkellmu. Il-klim li jużaw fil-qorti huma qed jagħtu xhieda huma grafiċi ħafna. F'dawk iż-żminijiet l-abbuż sesswali fuq is-subien kienu aktar spissi milli fuq il-bniet. Ovvjament l-omosessualità kienet qatt kriminali u dawn l-irġiel li forsi kellhom tendenzi omosessuali kienu jmorru wara is-subien ħafna drabi. Dawk li kienu jmorru wara l-bniet kienu jippreferu jmorru wara l-bniet. Aħjar mill-li wara mara miż-żewġa li inti sa tkun akkużat b'adulterju li kien qatt kriminalu. Dr. Pulicino spjegat li mir-riċerka tagħha ħareġ ukoll kien hemm ukoll każijiet dokumentati ta' abbużi sesswali minn nies fil-poter li kienu jinħbew biex il-familji tagħhom ma jidħlux fl-iskandlu.